paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ipapas tayo ti agragsak, kakadwa. Awan! Gumatangak pa iti arak, no kurang. Kita nyo kakadwa! Ni Kapitan Inting ti sumungad! Ah, ni kapitan nga agpaiso ti sumungad. Mala, kakadwa. Isagana yung ti arak kan pulutan. Pagsyatan tayo ni kapitan. Ayaw na! Babara! Nagraragsak kayo Wen, kapitan. Nagpainumak. Tado nga minti kwartak ita. Basta yapan yaw. Ngem nalabos ti panagariwawa yaw. Kababain ka dagiti karuba. Iso nga isardang yung tagsat tagawit kayon. Mabitla ang kapitan. Agsyat ka pa'y Adu ti pulutan. Ay, saanin? Basta aramidin yaw timbagak. Diyak kayo din na maulit pa ti kastoy nga aramidin yaw. Kapitan. Agtungpal kayo kanya. Tanusan, multaan kayo. Noise pollution tiyar aramidin yaw. Klikorban pa ita. Lablabsingin yung ti barangay ordinance. Kwa, Kapitan! Tignay kayo. Nudiyo kayat apagmultaan kayo. Ay, Diyos kay. Bakak manay. Agtaya kayo! 20 lang ang tinabati pagsugal ka. Agtaya ka! Tataba daw! Sige, sige. Las manay. 20 lang ang ti kwartak ni tao. Sa saurin daksamay, iso ka na yung nakamabak. Malmalas ka laang! Mala. Soksokan yun. Mabit lang. Ada ni Kapitan? Ha? Natangkan na talaga ti ulo yo. Kwa, Kapitan! Amuyo amay parit agsugal dito barangay tayo. Ngam inaramid yo pay lang. Ay, parinteng. Pagliwliwaan mi lang ti agsugal. Ragragsak mi lang, mat Ay, pare. may sakamay. Ha? No paglintigan. Awan, tagsugal. Di ka Pare. tagsaw pare. Ah, Ala, isardeng yung tagsugal. Gawit tayo nga Maiparit. Ti illegal gambling dito barangay ka. Kakalugaran. Asinaw tinagibulang iti basura dito ikit ti kalsada. Ay, sana na kami! Ay, tingnan mo, Kapitan. Saka na kami. Manok talakla no asino tinagibulang iti basura dito. Pagmultag, kain pagdalusak iti aglawlaw ti barangay. Angkal, kanya nga ro din ti aramidan tayo kada kita basura. Maladalusan nyo. Nagalas akitaan. Dagiti nagado a basura. Ay, sur. Kababain ka dagiti sa bali ang makakita. Sige, angkal. Da kayo nga da dito akaaruba. Amuyaw, ti pagalagadan ti barangay. Nabayagan na naka-implement data. Ama ipare ti gibulang iti basura. Itinusadino laditan. Damat rumbang apagibulangan. Sa dino nga iti papananta, angkal. Wanawanan taman dagiti babaro nga gi-istampa iti waiting shed. Ang mga no sa bali dar aramidin da. Wanang kal. Nabadakak. Ay, sus. Nini. Kapay ngagpilay ka mo ito na magnangkal. Just kay. Nakabadakak iti. Ay! Iti aso. Ew! Ay! Isumot lagay man napilay kan. Sa bali mo ito tinabadda kam. Akin aso nga tayo iti daya. Ha? Aso da tatabadong dayta. Ha? May lasing ka. Takaruprupa na. Ay siguradaw. Dahil ta kinagiblang ti tayo. May pantakasaritak ni pari ba daw? Ay maray. Ada ordinansa ti barangay ama iparit ti agibulos iti asaw. Amo yun data. Agmulta ti asino man nga gibulos iti asaw na natuyang. Nas ka na nakagalaw wenno nakakulong dagiti aso yaw. Ha? Ay, kwa. Ay, awan ba't aso may kapitan? Ano? Akin aso nga ron. Iti mang tataol kada kamay. Di ta arubayan yaw. Mga no aso ti kaaruba, Nabayagan nga awan aso may kapitan. Kunan ni ko aro nga aso yun.
Wala na tuyang. Mailasin ko di aso yaw. Ay na, nagbidot laang ni Kwarog, Kapitan. Awan aso may. Malala, saan kami nga rodan nga agbayag maray? Ni ko mapare ba dong katika sarita? Angam si kamot tati si Mangaw. Mapan kami? Di kan samot dan maturog, intay. Ay, na. Ada lemen tirabi Anya pa'y latir aramidom aya. Pampanunutat ti pagsayatan ti barangay. Adungo. Wen angam day tasalon at mo ti madadaal. Wer kahulik kamutan. Malipatan pa yan ti mangan. Para iti barangay ti aramidak dungaw. Takayat ko ang madisiplina ang dagiti constituents ko. Ay, Ado nga men ti sulpang dito'y barangay kay. Dagiti sugador. Amuda lang harudan ang maiparit ti agsugal. Agsugal ti pailahan. Iso nga inikak ida iti ultimatum. Tano ulitin da pahay. Ipatiliw ko ida iti pules. Mayat! Talaga mayat! Kastoy ko mga agnanayon ti barangay tayaw. Naulimak, awan tinari, wawa na bartek. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Awanan ti makita ka na bartek nga agpagnapag na iti paraangan. Nang runa dagitag pukpuk ka numabartek. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Mayat ti panang disiplina ni Kapitan kadagiti tattao diti barangay. Ti asino man nga aglabsing iti paganurutan ti barangay, agmulta. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Naa, awan lat sa balya may sungbat maun, Kwarog. Amok aga po amin kan ni Kapitan ti mapaspasamak ita diti barangay kabildatan. Napukaw pa yan dagiti agdudupong at chismusa. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Na, Napukawan dagiti chismusang agdudupaw. Gapukin ni uncle ko ngayon tayong. ay, agnanayon ko man nakastoy, Kwarog. No adda disiplina ti barangay, pakaidayawan mo ti bumarangay. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Na, Kumusta ti panagwanawan mo iti aglawlaw, Kwaraw? Mayat uncle. Awan ka diti madi. May report mo. Awan uncle. Kumusta dagiti sugador? Saan daan nagsugal? Saan uncle? Awan tinakita ng agsusugal. Dagiti nga agchichismes. Ada nakita. Awan mo tananggal. Ure an niniwan ti chismusa. Awan nakita. Dagiti nga giinom. Awan ti nakita nga agbarbartad. Awan anggal. Nauli makitan ti aglawlaw. Good. Kanayon ko mati panagwanawan mo. Tapno mai-report mo adagos kanyak dagiti aglapsing iti paglintigan ti barangay. Awan anggal. Bala, agawit kan. Nalpasan ti trabaho ta dito barangay ha. Oras man ti panagpapaliiw ko raw. Awan anggal. Tanangim ti garaw mo agpaliiw Tapno di da kamadlaw. Awan anggal. Di kagdanag. Idol ko si Jim Vance. Idol mo ni Jim Vance? Awan anggal. Mapanak kaon. Mapanak akas to. Nagpartakan. Jim Vance kano ti idol na. Nimit gayang flash. Mas daawak inteng. Nagulim kan diti kabildatan. Napukaw mat nga agpayson dagiti chismoso kan chismosa diti lugar tayaw. Saan dan nga agmarmarangmang. Aramidak nga bintirumbang dungo. Kadyak kayat nga dagdudupong dita nga agchichismes. Sa bagay. Mabalid na ba't nga agdudupong basta saan da nga agchismis. Dahi ta kumati aramidan da. Saan da nga istoryaan tibiyag ti sabali at taaw. Talaga, mate. Nagalas ti kasta nga ugali ti taaw. Pakibiyangan da tibiyag ti karuba da. Kas ka ni pari badong. Apay ni pari badong? Awan lang arod kanindan. Agsugal pa'y laang. Imbis ko mga igatang na iti kaninda. Hanggang pagsugal na. Ay, Naglaad lang arudan ni pari badong. Nagalas pa iti ugali na. Imbag kumaano bak nang da. Padpadamot ang mamirmiraat. Adan sa pa chicks ni pari badong. Anya? Ada maipalpalapayag kanyak nga ada chicks na. Wow, siksik ano? Anya?
Damag ko pa'y abalo tinabiyag jay babae at chicks na. Kunak man, no di mo kaya ti chismes. Ay, kabusor ko talaga day ta chismis. Nagalas day ta nga ugali. Apay nga rod, nga istoryaam ni pare ba daw? Naistoryak laang ba kung naman isunti ka tairan alalaki dito'y lubong. Naglaad man. Nakaskas daaw man ti mapaspasamak ita, Maribanang. Anya tinakaskas daaw, marikwanang. Itay payla ako mitkita ka iti aglawlaw. Dagiti sugador kan bartek dito'y lugar tayo Saan kumat idan makit-kita? Anya? Awanan ti makitak nga agkatang-katang dito'y paraangan. Nalabit asursurutan dalaang ti paglintegan ti barangay. Sa maisa, kanayon nga agpaliw iti aglawlaw ni Kuwarog. Wenangam ti may sapay apagsidda awak. Uray da kabadong kan marituyang. Saan damutan arumrumwar. Wen nga agpaiso. Jak makita ida iti paraangan. Anya ngay nga tatir aramiden da ijay balayda no saan da arumwar. Manipod imingat ni Kapitan, manmanumet na rumwar dagiti sugador kan bartek dito'y lugar tayo. Kakadwa, natalgad kayo ng agsusugal dito'y balay. Basta limod lang, daytoy nga aramiden tayaw. Wan, tatabado. Nawaya kayo nga may agsugal, kin aginom iti arak dito'y balay. At damat nila kumi nga arak, kin pulutan. Ay, nagsayatan, tatabadaw. Numay kayo dito'y balay, saan kayo nga gigiddan? Sagay sa laang ti sumrag. Nawatan yaw? Wan, tatabado. Mala, ituloy yaw ti agsusugal, kakadwa. Ulitag nga ibaga, natalgad kayaw dito'y balay may kinituyang. Hanggang, ada na patag nga ibagak. Kanya day ta. Yasidag mo day talapayag mau. Yarasas ko ti ibagak. Confidential nga min day tao Yasidag ko akas to. Yarasas ko matakas tayo. Nasi imbo ida! Wanang kail. Ay, agsaga na kayo nga raw. Ada operasyon tayo. Wanang kail. Sige, ag-operasyon tayo. Mano ti gatangam nga arak, Gaspar. May saatang ngadan, nanatuyang. Asinaw ti kadwam nga aginaw. Dagiti barkadak, nanatuyang. Ala, pastrekam dagiti kakadwam ijay kusina. Ta ijay ti paginuman nyo nga agbabarkada. Ay, wen, nanatuyang. Iyag kuntumot tinjay arak nga inumin nyo. Maya, ti diskartita tuyan. Dito'yin o nagtibalay, ti pagsusugalan, kin pagiinuman. At damitin lakot ang arak ni daw. Ay na ba daw, bumak ng tanukas tuya ka na yung aramidin ka. Laki diya. Hala, inkaki di agsipot, ijerwan. Ang mga nuad daw may agsiim, dito'y balay. Nang runa kininting batingteng. Ay na, saan da nga agpaliiw dito Nabilin tamutin dagiti agiinom kan agsusugal. Asaan da unay nga aglalaaw. Tapno awan ti sabali ang makangag. Good. Mayat day tatuyang. Ha? Anya day chay pa daw. Ay, adala na dalapos jay aso ta alata. Di ka unay agdandanag ka day tuyang. Ha? Walang kukuti. Right day daw. Sumuko na kayo. Iliwin nyo amin dagiti agsusugal kan agsasat. Wanang kail. Kaba, tiliwan tayo amin ida. Parinteng, pagsasaritaan tayo dahito abanag Awan, paray. di rin ba nga pagsaritaan ta paray? Undas ba't anatiliwan kayo? Ada iligal nga naramidan nyo dito balayaw. So, mabalod kayo iti agnanayon. Ay, basol ni Badong daytaw, Kapitan. Sandak may ramraman. Mairaman ka. Amin kayo nga dito, may balod. Ay, paray, sana. Yak kaya't di may balod, paray. Panghasin, paray. Maglagaro din, ana ingat. Ti panang ipatungpal ko iti paglintigan ti barangay. Nagaramid kayo pa iti may kaniwasmay. Hala, rumwar kayo. Taumayan dagay ti pulis, amang kemag ka na kayo.
Ay na, tatabadong ka na natoyang. Maibalod kayo lakit nga rudan. Awan na saya at nga ipaay tisugal. Good job, Kapitan Enteng. Ala, sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengay.